Laat ons 'n bietjie gaal braak oor leiers, presidente en ministers wat bereid is om hulle volk se seuns en dogters op te offer vir hulle oorloë om politieke doelwitte te bereik, of heel moontlik dalk godsdienstige doelwitte. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Want ou Trompie het besluit om nou enigiets tussen 4.500 en 5.000 Marines op te roep vir mens weet nie wat nie. Dis 'n goeie vraag wat hulle gaan doen. Want die analiste, die ouens wat in die weermag was, die ou analiste, die ou weermagpersoneel soos Larry Wilkerson, Larry Johnson wat CIA was, Scott Ritter, die ou manne sê, dit gaan 'n slagting wees. Die seuns gaan terugkom in die houtbokse. Jy nou weet hoe werk het, né? Tweede prys is 'n houtjas. Eerste prys is jou lewe. So ja. So hierdie ouens is opgeroep. Nou net vir interessantheid. Iran is so groot soos Wes-Europa. Hy het so 90 miljoen mense. Irak is heel wat kleiner as Iran en geografies lyk hy anders, hy's plat, jy kan inkom met tanks. En in Irak het hulle 500.000 weermagsoldate ingestoot, plus nog iets soos 190.000 van NAVO, van die koalisie wat ingekom het op daai stadium, die koalisiemagte. Nou ja, soos ek sê, Trompie en ou Bibi Netanyahu het nie 'n probleem om terwille van hulle ego en hulle politieke doelwitte, en natuurlik geld is altyd daar betrokke, hulle volk se seuns en dogters te stuur vir 'n oorlog nie. Maar nou is die probleem, hulle stuur nie hulle eie seuns nie. Hulle wil nie hulle eie seuns stuur nie. Nou net in jaar 2 seuns, een is daarom in die weermag, good for him, want as jou pappie die weermag uitroep, wel, dan moet jy sorg dat jy op die voorpunte is. Maar hy het nog 'n seun, die seun se naam is Yair Netanyahu, en hy bly lekker in Florida. Hy het 'n lekker posie daar, hy lê elke dag in die son en braai, terwyl Amerikaanse seuns en dogters vir hom sterf, vir hom en hom se volk sterf. Want hierdie is 'n Joodse oorlog, hierdie is 'n oorlog vir die sogenaamde staat van Israel. Die Iranese was nog nooit 'n bedreiging vir die Amerikaners nie, en selfs die CIA het dit gesê, by herhaling, so terloops. So kyk 'n bietjie hoe lyk ou Yair, en hoe lekker geniet hy die son in Florida, terwyl ander se seuns en dogters moet sterf vir sy volk se oorloë. Yair Netanyahu, Bibi Netanyahu's son, lives in Miami, Florida, and the son in a $5,000 a month apartment and $500,000 a year on security. After October 7th, he somehow was able to skip the mandatory draft that saw thousands of Israelis overseas come back home, but he stayed in Miami, where he lives with his girlfriend in a luxury resort where he's been for multiple years now. Now, he did serve in the Israeli military in 2009, seeing zero combat, given zero training, zero combat experience, and he was a spokesperson. He wrote articles and speeches and actually got in trouble for just simply leaving the military and had only 25 days in detention, where many people actually get jail time for that, but not Yair. Netanyahu's former security chief actually said that Yair and his father Benjamin got into a physical altercation at his residence, prompting guards to intervene, and that is why Yair is relocated to Miami. Yair now spends his time online arguing with people that the IDF is the most moral army in the world, even though he barely served in it and actually ran away. Follow me for more. So ou Yair moet eintlik gaan dat hy vir sy mense gaan help, maar die lojaliteit is nie daar nie. It's all about money. In elk geval, hoe dit ook al sê, Barron Trump, ou Trompie se seun, hy is nou al 'n groot man, 20 jaar. Hoekom kan hy nie gaan weermag toe nie? Behalwe sit hy op universiteit, hoekom kan hy nie gaan weermag toe nie? As dit sy pa die oorlog begin, dan moet hy mos nou daar wees om saam te veg. Kan jy nou dink wat dit sal goed wees vir die moraal vir die troepe, nou? Maar dis nooit wat gebeur nie. Blykbaar is daar in Trump se familie nooit een gewees wat in die weermag was nie. So is almal 'n klomp slapgatte. Dis ouens wat kan geld maak, nou, wat hulle gewoonlik doen deur middel van bedrog en monopolie. Hoe dit ook al sê, daar was baie sterk oproepe, onder andere van ou weermagmanne en so aan, dat ou Barron Trump moet weermag toe gaan. Hy is nie te lank vir die weermag nie, hy is mooi in lyn.
Hy kan definitief weermag toe gaan of Marines toe gaan, dat hulle hom oplei. Jy gaan sien, dan gaan hy sommer houding hê. Maar nou ja, dit gebeur nie. Die kongreslede en die senators, dit moet so wees. Die ouens wat die oorloë voorskree, die leiers, die verteenwoordigers van die volk, hulle seuns moet almal in die weermag wees. Hulle dogters moet almal in die weermag wees. Dan gaan jy sien, dan gaan daar minder oorloë wees. Heel wat minder. Nou in die ou dae, in die tyd toe die blankes nog Europa geregeer het, daar was baie verskillende oorloë, goeie ou dae. Toe het die blanke konings, daai blanke koningshuise, daar oorlog was hulle voor. Hulle was daar saam met die ridders. Hulle het nêrens gelê, daar in die paleise, in TV gekyk of in die kloosters besig was om te leer vir een of ander prediker nie. Hulle was daar, hulle het saam oorlog gemaak, saam met hulle volksgenote. En dit is die verskil tussen hierdie klomp slapgat addergeslag wat ons nou het, wat ons regeer, en die manne van baie jare gelede, wat ons nou nog van lees. En waarop mens trots is mens hoor, ten spyte van die oorloë wat daar was, hulle was ten minste voordat ruggraat gehad. Maar kyk 'n bietjie hierdie video oor Barron Trump, want soos ek sê, daar was baie oproepe, dat die mannetjie moet gaan weermag toe. Check this out. This is wonderful. A decorated Navy SEAL just went nuclear, calling for Barron Trump to be drafted into a potential war with Iran. And honestly, it exposes everything. As talk of a draft lingers, critics are asking, why are other people's kids always first in line while the Trump family never serves? Viral memes are everywhere, literally photoshopping Barron into combat gear, mocking the double standard. Then Jesse Ventura steps in and delivers the knockout. If a war is worth fighting, send your own children first. He blasts Donald Trump for dodging the draft multiple times and points out that not a single Trump has served in generations. Meanwhile, real soldiers are already dying, and the possibility of more casualties looms. The contradiction couldn't be louder, pushing war publicly, avoiding sacrifice privately, and that's the question hanging in the air. If it's worth sending everyone else, why not your own? Check this out. This is wonderful. A decorated Navy SEAL just went nuclear, calling for Barron Trump to be drafted into a potential war with Iran. And honestly, it exposes everything. As talk of a draft lingers, critics are asking, why are other people's kids always first in line while the Trump family never serves? Viral memes are everywhere, literally photoshopping Barron into combat gear, mocking the double standard. Then Jesse Ventura steps in and delivers the knockout. If a war is worth fighting, send your own children first. He blasts Donald Trump for dodging the draft multiple times and points out that not a single Trump has served in generations. Meanwhile, real soldiers are already dying, and the possibility of more casualties looms. The contradiction couldn't be louder, pushing war publicly, avoiding sacrifice privately, and that's the question hanging in the air. If it's worth sending everyone else, why not your own?